салом бинандаи азиз, имрӯз 24 январ аст. Ман Хиромон Бақозода ин аши барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. дар ҷануби Тоҷикистон истеъмоли қурутоби зоҳиран олуда тақрибан 50 нафарро заҳролуд кардааст. Табибон мегӯянд вазъи 3 нафар бисёр бад аст. аз ҳисоби ҷанги Русия дар Украина шумори қурбониони тоҷикистонӣ ҳам зиёд мешавад. Ин дафъа як модар писари ягонаашро аз даст дод. من نمیدونستم کی وای مردگی عرفه اومدم اینجا که بعد فهمیدم دودر جان بعد من فهموندم که همین خشتگی ҷаласаи ҳукумати Тоҷикистон ба дастовардҳои соли 2022 кишвар таъкид кард. ҳамзамон бексабур барои интернети сусту гарон сарзаниш шудааст. ва барномаро аз як хабар шурӯъ мекунем. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини минтақаи Кӯлоб имрӯз субҳ дар як деҳа 48 нафар баъди хӯрдани хӯроки миллии қурутоб заҳролуд шуданд. мақомот гуфтанд ки ҳамаи ин сокинони деҳа субҳи барвақт дар меҳмонӣ буданд ва аҳволашон баъди хӯрдани қурутоб бад шудааст. аз миёни беморон 25 нафарро дар ҳолати вазнин ба беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Кӯлоб бурданд. қисми дигар баъди ташхису ёрии тиббӣ аз беморхона ҷавоб шуданд. мақомот мегӯянд таҳқиқи ҳодисаро шурӯъ карданд ва ҳоло маълум нест ки чӣ таркиби олуда метавонист боиси заҳролудшавии сокинон гардад. ҳодисаҳои бар асари истеъмоли ғизо заҳролуд шудани сокинон дар Тоҷикистон гаҳгоҳе рӯй медиҳад. поёни соли 2022 дар вилояти Суғд дар пайи истеъмоли консерваи хонагӣ модару духтаре ҷон дода буданд. дар ноҳияи Ҳисор ҷавони 27-солаеро ба хок супурданд ки ба қавли мақомот дар ҷанги Русия алайҳи Украина кушта шуд. ба гуфтаи наздикони оилаи Муҳиддиновҳо писарашон Зулфиқор то тирамоҳи порсол дар зиндон буд ва ҳеҷ нияти ширкат дар ҷангро надошт. ба ҳисоби хабарнигорони радиои Озодӣ аз замони ҳуҷуми Русия ба Украина хабари кушта шудани дасти кам 5 шаҳрванди Тоҷикистон зиндониҳои маҳбасҳои Русия тасдиқ шудааст. тафсилот дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин. се рӯз боз мотам доранд. ягона писари хонадон ки дар Русия зиндонӣ буд дар ҷанги Украина кушта шудааст. тобути Зулфиқор Муҳиддинови 27-соларо аз Москав оварданд. соли 2019 дар вақти баъди коронавирус кардан мо рӯй кардем Россия рафтагӣ буд. баъди Россия рафтан як сол зиёдтар мумкин дар як фирма кор кард. аниқ медонистем ки коркар шуда. баъди вай қати мумкин пеш ягон бачаҳо рафта вай кардан. ҳамкорӣ кардан дар онҷа ба ҳамин ҷинояти вай маводи мухаддир дастгир карда шуд. наздикони Зулфиқор Муҳиддинов мегӯянд ӯ 1.5 солро дар зиндони Русия гузаронд ва аз моҳи октябри соли гузашта дигар бо хонавода тамос нагирифт. алоқа канда шуд вай шуд дигар нафаҳмидем ки куҷо рафтагӣ. ки як 3 рӯз пеш аз тарафи низомҳои коркунои чизои Россия занг хабар доданд ки гузашта дар Украина буд гузашта. ба қавли наздикон Зулфиқор Муҳиддинов нияти ба ҷанг рафтанро надошт. мегуфтааст баъди адои ҳукми зиндон ба Тоҷикистон бармегардад. модар аз марги писар дертар аз ҳама хабардор шудааст. گفتن خونی دودرم عرفگی دوره من نمیدونستم کی وای مردگی عرفه اومدم اینجا که بعد فهمیدم دودر جان بعد من فهموندم که همین خشتگی نمیدونم دیگه هیچی من نمیدونم. Зулфиқор Муҳиддиновро рӯзи 22 январ дар деҳаи Якатути шаҳри Ҳисор 50 километрии Душанбе дафн карданд. муҷаррад буд. ба қавли наздиконаш бо нияте ба муҳоҷират рафта буд ки пул кор кунаду оила созад, аммо нашуд. то ҳол омори дақиқи шаҳрвандони зиндонии Тоҷикистон дар Русия ки дар ҷангҳои Украина кушта шуданд дар даст нест. дар 2 моҳи ахир хабари марги камаш 5 нафар тасдиқ шудааст. ҷаласаи солонаи ҳукумати Тоҷикистон субҳи 24 январ дар бинои дастгоҳи иҷроии президент
шурӯъ шуда то бегоҳи рӯз идома кард. Хадамоти матбуоти президент навишт раҳбарони ниҳодҳои давлатӣ дар бораи корашон гузориш доданд ва аз раис ҷумҳур супориш гирифтанд. Бархе манбаъҳои радиои Озодӣ гуфтанд ки чанд мақоми феълӣ ва собиқ ба шиддат интиқод шуданд. Аз ҷумла Бек Сабур, раиси хадамоти алоқа, барои суръати паст ва нархи баланди интернет танқид шудааст. ҳамкорам Мулло Раҷаб Юсуфӣ ин ҷаласаро хулоса мекунад. بخش اساسی خبر رسمی از جلسه حکومت توصیف کار مقامات در سال گذشته است. از جمله گفته شده است که مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2022 به 115.7 میلیارد سومانی رسانده شده، بودجه هم بر زیاد اجرا شد. هرچند نزدیکان برخی مهاجران میگویند در پی حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم ها علیه روسیه درآمدشان کم و زندگیشان مشکل تر شد. صرف نظر از توصیف کار حکومت در سال گذشته، رئیس جمهور امام علی رحمان از بعضی مسائل ها انتقاد کرده است. از جمله پرزیدنت گفته است صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج تا حال در سطح پایین قرار دارد و مقامات باید چاره اندیشند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته از خارج کشور به تاجیکستان به مبلغ زیاده از 5 میلیارد دلار مال آورده، در عوض همگی به مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار محصولات صادر شده است. خبر دیگر از جلسه حکومت که می تواند برای تاجیکستان مهم باشد، مسئله پیوستن کشور به سیستم عمومی برتری ها برای برآوردن مال به کشورهای اروپایی است. حکومت تاجیکستان سالهاست که تلاش دارد به این نظام پیوست شود، اما نمایندگان اتحاد اروپا بارها گفتند در عوض پیوست شوی کشور به این نظام شرط‌های دارند. رعایت حقوق انسان یکی از این شرط‌ها گفته می شود، چیزی که تاجیکستان را همیشه برای رعایت نکردنش تنقید می‌کنند. در جلسه حکومت همچنین مسئله صفت ارتباط و اینترنت در کشور بررسی شده است. در حالی که شکایت‌ها از سرعت و نرخ اینترنت در کشور زیاد است، بک صبور رئیس خدمات علاقه درباره بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها، پس کردن ارزش خدمت‌رسانی‌های علاقه موبیلی و اینترنت و دسترس گرداندن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه‌های کشور به رئیس جمهور گزارش داده است. رئیس جمهور ماه دکمبر سال گذشته در پیامش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت برای پس کردن نرخ و بالا بردن سرعت اینترنت دستور داده است. اما ساکنان میگویند بعد انتقاد امام علی رحمان از صفت اینترنت در کشور وضع چندان تغییر نکرد. در گزارشی رسمی از این مجلس بجز از دادستانی کل درباره حسابات دیگر رهبران نهادهای قدرتی چیزی نآمده است. دریافت اطلاع الترناتیوی از داخل جلسه حکومت فعلا غیر امکان است و به این خاطر معلوم نیست که رهبران نهادهای قدرتی درباره کارشان در سال گذشته چی گفتند و از پرزیدنت چی شنیدند. تنها در عکسی که خدمات مطبوعات پرزیدنت نشر کرد دیده می شود که اکثر رهبران بخش‌های انتظامی حکومت راست ایستادند. طبق اطلاع دریافته بعد از انجام جلسه سالانه حکومت احتمال بعضی تغییرات‌های کادری مهم صورت بگیرد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. و شکل مفصل‌تری گزارش را درباره جلسه حکومت در وبسایت رادیوی آزادی بخوانید. ما قبل از برنامه موضوع جلسه سالانه حکومت را با تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بروس پنیر در میان گذاشتیم. در گزارش مقامات حکومتی دیده می شود که صحبت اساساً از پیشرفت‌ها و دستاوردها است و ظاهراً در سطح حکومت از نشاندادهای سال 2022 قناعتمند هستند. از بروس پنیر نخست پرسیدیم که به سال سپری شده و نقش حکومت تاجیکستان چی نظر دارد؟ Прошлый год был очень сложный. سال گذشته برای حکومت تاجیکستان سال سخت بود. بحران در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناامنی در سرحد با قرقیزستان و افغانستان. در تاجیکستان تا رفت مسائل امنیتی سنگین تر می شود. گذشته از این ما می دانیم که در پی جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان نرخ غذا بالا رفت. مسئله کار مهاجران تاجیک در روسیه هم وجود دارد. حتی اگر کار باشد، مسئله از روسیه به جنگ ضد اوکراین سفربر کردن شهروندان پیش آمد. خلاصه مشکلات واقعا هم زیاد است و وضع کشور هم از دیدگاه امور داخلی و هم بیرون مرکب باقی میماند. در آینده نزدیک وضع چگونه می شود گفتن دشوار است. سوال دیگری ما از بروس پنیر این بود که چرا به نظر او در چنین جلسه ها صحبت از آزادی بیان و آزادی های سیاسی در کشور نمی رود؟ Сейчас свобода слова и свобода
حالا برای حکومت تاجیکستان حتی فکر کردن درباره آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان شاید زیان‌آور باشد، چون که حکومت تاجیکستان هیچگاه پرطرفدار نبود. همه می‌دانند که این یک حکومت فساد زده عائلوی است. اگر آنها با آزادی بیان و آزادی اراده سیاسی اجازه می‌دادند، معلوم است که دیر نمی‌پاییدند. طوری گفتم، حالا در تاجیکستان مشکلات حل طلب زیاد است. در تاجیکستان اگر مردم حق بیان آزادی اندیشه و انتخاب نامزدهای خود را می داشتند، این حکومت همان زمان دیگر می شد. برای همین حکومت نظر مردم و جامعه بین المللی را شنیدن نمی خواهد. این یک دیکتاتوری اصیل است. борис панер таҳлилгари умурии осиёи марказӣ дар бораи ҷаласаи солонаи ҳукумати тоҷикистон ва вазъи сиёсиву иҷтимоии кишвар дар соли гузашта суҳбат мекард. шаҳри бахмути украина яке аз саҳнаҳои ҷангҳои сахт дар вилояти донбас боқӣ мемонад. ин шаҳр дар ихтиёри нирӯҳои мусаллаҳи украина аст ва ҳамарӯза мавриди ҳамлаҳои сахти артиши русия қарор мегирад. агар қисме аз сокинон шаҳрро тарк карда тавонистанд, боқимондаҳо бо як роҳе талош доранд зинда мондаву зиндагиро пеш баранд. яке аз бозорҳои хиёбонии маҳаллӣ ҳамон ҷоест ки мардум барои хариди ғизо меоянд. шаҳлои гулхоҷа гузориш медиҳад. бозорчаи сайрроҳии украинӣ барои сокинони минтақаи наздик ба ҷабҳаи ҷанг як василаи наҷот шудааст. сокинони бахмути ҷангзада барои хариди маводи зарурӣ 12 километрро тай карда ба маҳаллаи часив яр мераванд. ман барои пӯшонидани сурохи болои тирезаам кафки сохтмонӣ харидам, зеро ба наздикӣ ҳаво сард мешавад. дар ҳоле ки ҳама мағозаҳо бастанд, ин тоҷирон мол меоранд. инҳо сазовори медали шуҷоат ҳастанд. сокиноне ки пул надоранд ба кӯмаки ихтиёриён умед мебанданд. мо ҳар ҳафта ба бахмут меравем, ба он ҷо бухориҳои истеҳсоли ватанӣ мебарем. одамон нону обро дида гирья мекунанд. ин як саҳнаи даҳшатбор аст. маблағ барои ин масолеҳ дар амрико ҷамъоварӣ шудааст. дар амрико мардуми зиёде ҳастанд ки украинаро дастгирӣ мекунанд ва пулу мол медиҳанд. ба ин ҷо генератор меоранд. истеҳсоли бухориҳоро ба роҳ монанд ки сергей дар бораи он нақл кард. ҳамаи ин барои мусоидат ба пирӯзии мост. даро ба сӯи бахмут георгии 70-соларо дучор омаданд. ман мехоҳам нафақапулии худро бигирам. ман дар бахмут зиндагӣ мекунам, аммо нафақаро дар часофяр медиҳам. ман ба он ҷо бояд ё пиёда ва ё бо дучарха биравам. дар ним соли ахир вазъ тағйир накардааст. рӯзҳо шабиҳи ҳам ҳастанд. ҳафтаи равон дар қазоқистон ошхонаҳои тестайёри макдоналдс дубора фаъол шуданд, вале ба ҷои номи маъруфи ширкати амрикоӣ дар лавҳаҳо ба забонҳои қазоқиву русӣ навишта шудааст ки мо боз шудем. ширкате ки қаблан дар қазоқистон ҳаққи истифодаи номи макдоналдсро дошт, таъкид кардааст ки ба зудӣ дар бораи номи нави ошхонаҳо маълумоти кофӣ медиҳад. мирзонаби холиқзод гузориш медиҳад. بدون رمز و نام معمولی ولی با همان آرایش معروف مکدونالدز آشخانه‌های تستایار در شهر الماتای قزاقستان فعال شدند. آشخانه‌ها 2 ماه باز بسته بودند و در روز اولی کار مردم زیادی تالارهای آشخانه‌ها را پر کرد. اکثریت می‌خواست داند که جای مکدونالدز را کی گرفته است و اکنون مزه غذای آن چگونه است. این آشخانه از قزاقستان رفته بود و اکنون با نام خودش برگشت. اگر مکدونالدز نباشد کشور بی آبرو می شود. نمیخواهم مثل روسیه باشیم. اصولا چیز تغییر نیافته است. مزه همان است و نرخ هم همان. همان مکدونالدز پیشتر است. هیچ تغییری ندیدم. من زیاد در آشخانه های مکدونالدز تناول کردم. هیچ تغییر مشاهده نکردم. مکدونالدز вкус, но мне запомнился хорошо. ва расидем ба поёни барнома, вале нашри хабарҳо бо аксу видео ҳар соат дар сомонаи радиои озодӣ ва дар саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку инстаграм, твиттеру телеграм ва тиктоку одноклассники идома мекунад.